Dem baş godareneja vara perxudres podcast'e. Ez Ömer Faruk Baran ji ve podcast'e xatirayın xayn ser zamaneki birindar radigiyim. Ve saate ve dakika unlikubun bi dengi xa bu verame. De Hazirana 1989 da pişti 5 bira du xuşkan 8 salan li du birayê min ji min mestir numara 8 li gundekî li Xerbî Bakurê Surucê hatime. Li gor qeydên nivîskî roya ku Xwedê ez dame 25 Hezîranê ye ku ew ro min davê ji ser birca kevjalê bi Tirkî yên geç. Bes di dîroka devkî ya mala me da ez di 22 Hezîranê de hatime dinê û ew ro jî min davê ji ser birca cêwiyan bi Tirkî ikizler. Ji ber ferqa du royan ya di mabêna 22 û 25 Hezîranê da di ser xeteke tenik ra ez geh xalihêla birca cêwiyan dibînim geh jî lihêla birca kevjalê. Çito ku xa geh lêla Kurdî û geh jî lêla Tirkî dibînim werga. Bi şik û şubhe dibêjim belkî bi bircên cêwiyan û kevjalê sekna min bêli dibe. Belkî lê di heyata berçav da ez dibêjim sed ji sedî Kurdî û Tirkî tesîrê li reng û rûyê min dikin. Kurdî û Tirkî. Meseleya min a bi 10 salan e pir giran û bi qasî giraniya xwe jî bêçare û bêderman. Eger ez herim serê sêrê ez kanim bêjim Kurdiya min ji dawadiya min a Tirkî nezan dest pê dike. Ji ber ku efare bûm, bi gotinekê din paşlandik bûm yanî, bi awantajên î tîwrî biçûktiya xwe ji dawadiya xwe qet nediqetiyam. Li malên cîranan, li gundê Jêr û li gundê Jor, li Surucê, li def û dawetan û li taziyeyan tim li ber dawa wê bûm. Diya min yekcaran ku xa ji min ve dişart û diçû deran jî, çito ku min nebûna wê ferq dikir, li hember xuşk û birayên xwe min dest bi îsyanan dikir ku mîna kînnikiya min a wê çaxê kin dajotin û tiştek bi dest min nedixistin. Min toz û herî dibir hundur malê, mal gemarî dikir mesela. Yan min qapı bi ser xwe da kilît dikirin û min çend deqîqeyan bi qasî herkes min bibîse dikir zirrezir. Yan jî min petelên şelt û doşek û belgiyan hildiweşandin û düzena odeyan diherrimand. Ez aş dibûm dawî dawî, lê gava diya min vedigeriya û çavên min li wê diketin, hêrsa min dîsa radibû û dîsa hêsir dibariyan ser rûyê min. Geh bi geğekan, geh bi giriyan, axir ez li ber dawa diya xwe hatim havîna xwe ya heftan ku wê havînê rokê ji nişkava ji min re gotin tu dikî dest bi mektebê bikî çend şorên Tirkî bielime. Bo ez çavnasê mektebê guhnasê Tirkî bim, birayê min bê qeyd bê erêna ez çend royan biribûm mektebê. Lê wan royan min ji wir nefret kiribû û min nedixwast ez carekê din herimê. Bes vê carê îş ciddî bû sankî. Xuşk û birayên min bo ez çend şorên Tirkî ho bibim, seferberlik îlan kiribûn û ji wan kê ez didîm pirsên pir lazim yên mîna adin ne, nasılsın dipirsîn. Li ser van pirsan min navê xwe xweş digot. Lê bo pirsa nasılsınê cewaba îyîmê bi min pir çetin dihat ku hîn jî dibêjim giraniya bi Tirkî îyîmê li ku rehetiya bi kurmancî rindimê li ku. Berdilkeke hêşin li min qelem, defter, kitap tê da çenteyekî giranî birqok li pişta min bi pantor û solên nû royeke germa payîzê bi tirs û bi heyecan min dest bi mekteba Tirkan kir. Li Surucê, li Atatürk İlkokuliyê, li sinifa 1C'yê. Bi vê destpêkê ra ji dawadiya xwe qetiya bûm. Lê min nizanibû ku her roya ku ez herim mektebê hem di mecazê da hem jî di rastiyê da ez ê ji zimanê wê jî biqetim. Dema min dest bi mektebê kir diya min û bavê min bo kar û soğrayên wextê bêderan li gund mabûn û dikira çend hefteyê din bi hatana mala me ya li Surucê. Lê berî ew werin ez vegeriyam gund. Damişî mektebê û nebûna diya xwe nebibûm û bi qasî meelim û xuşk û birayên min fehm nekin ji min bi giranî nexweş ketibûm. Sîstema siheta min ez biribûm ber deriyê mirinê bi sorkan. Diya min û pîrên gund yên li sorekên min de nêrîn digotin qîzê zargî sorka derdixin. Me cara tiştekî wayî nediye cara. Qeyva tiştekî dine qizê? Hevre bin hevir minê, hevir vir. Hevêrê vêrê. Sorkên min reş û tarî û qetran ez biribûm ber deriyê mirinê.
لی از جقاپی مکتب خلاص کربوم و پی از هاتبوم برداوادیا خاکو یا راست من ندخواست چه دور بکوم. جبر نخاشیه تام سو پنج رویان نچوم مکتبا نچوبومه. دوی مدته دا روین کو صحتا من ریده دا بو از دو هوالن خاین مکتب نمینم ج آیه حتا زیه باوی من از تعلماندم حرفان. درسین وید دان عفرمین وید گوتن و امضاین وید آبیتن سر دفتر من جیین مکتب پرخاشکتر بون. لی نتیجه از شدیام رن رحت بوم و دیسا وگریم مکتب سنف آخا بیرجه. ایجار کاروبارن لگند قدیا بون و دیا من جهات بو سروجه کو سبه حتا نیورو دچوم مکتبا ترکی دو نیورو جی دچوم داوا دیا خایا کرمانجی. لمکتب سالامنا دودویان بو. ایدی من سه و شیین دمتن ترکی دا جهاف در دخستن و شورن ترکی جی جبره چتر فهم دکرن. جمع عثمان بهار جمهان نیسان بو. معلم جمرا بحثا رندی و قهرمانین مصطفى کمال آتاتürk دکرن. لگور گوتنا معلم آتاتürk امجد جمن خلاص کربون و جمرا جمهوریت که تزه چه کربو. ناوی باوی علی رضا بی، ناوی دیاوی زبیده هانم بو. د سال 1881 دا لسلانیکی هات بودنه و د سال 1908 دا لدولما باچه سرای استانبول د ساعت 9:05 دا جبر سیروزه مربو. بری بمره گوتو بو برا 23 نیسانه ببه رویا زاروکان. لوما 23 نیسانه 23 نیسان çocuk bayramı bu. Bu ve roye çend royan beri 23 نیسانه وره مسنف آخا به بیرقین ترکیه به کاغاتین لسر رسمین آتاتürk هبون و به بالونین رنگ رنگی خملاند. معلم گلک معلوماتین سر آتاتürk به تباشیران دانین سر تخته و مجی او به قلمان در باسی دفترین خاکرن. دوان روی نیسان دا من جزاروکین زقاقا ما شورکه پر عجیب بیست بو. 23 نیسان کرو küçük bun insan falan kes tene ne bu insan. 8 سالی بوم. مینا سه و شیان من حق و حقارت جی جهاف در دخستن ایدی. لیدی ساجی به روحکی مراقدار من او حقارتا از جزاروکین زقاقی عالمی بوم لبن معلوماتین سر آتاتürk نویسی بو. الفابیا کردی دوری تخیل من طبی و چاغه. انسان و نیسانا به قافیه لدرهان نه کرو کوچک لی گرو گوچک نویسی بو من. معلمه حتی نهاجی بو من مراقه که کرد بو یان ترک بو گاوا دفتر کنترل دکرن جاو لوی یازیه کتی بو و جمن پرسی بو که من چه نویسیه. ونونا منا ده سنفا بوغوغ دا معلم بلکی از فهم کرم بلکی جی از فهم نکرم بیکو تعدا من بده جمن خاص کو از زو و نویسیج دفتر خراکم و جارک دنجی خینجی یازیین لتیخته تشتگیدن لدفتر خا یازن نکم. بلکی جی جبر کو از درسان دا لگور هوالین خاپاری کی پیش دابوم معلم قیمیشی من نبو بکو لمنخه. لسر و پیش دابونه ساله که لدو و مسئله منا بکرو کچکو انسان ده 23 نیسانه دا من بشیره کشین مکتب آخا آتاتürk temsil kir. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu. Dünyanın çocukları. De provayen limale da bavemin, xuşku brayemin ev şiira şen fam dikirin. Le gava diamın digo yani çi dibêje? Min nikane bû û min tew nedixwast şîîrê çerxe kurmancî bikim. Porê hinekan reş, porê hinekan zer. Li Enqerê kombûn zarokên dinê. Çünkü tiştekî tarîfa wê zor, pir zor kêm dibû ji şîîrê gava min ew ji Tirkî dibire kurmancî. Bes eşkere û eyan bû ji dawa diya xwe dûr ketibûm û hêdî ji zimanê wê jî dûr diketim. Bi zarokên ziqaqa me ra li çarşı bazarê min êdî bi Tirkî şor dikir û ew rewş bi min şêrîn dihat. Kurmancî bo min tenê bibû zimanê malê û dikana bavê min ku li dikanê jî gavayekî rûn, civata, elektrot, fîltre tiştek bi deyn dikirî nivîs bi Tirkî bû. Gundê xalanên min qirika dibû saygin mesela di deftera deynan da. Gundê me tanek dibû bîlge. Qerûk dibû qarahöyük. Ji navan jî Remezanî Misîbeko dibû Ramazan Kılıç. Heqoyî Osî Emê dibû Hakkı Doğan.
ده سباتا 1909 دا لمکتب سالمنا چاران بو. روکی دیسا ده روتینا روین مکتب دا به بربانگی را رابو مکو هرم فرنه نانو نوکان بینم کو دنگ تلویزیون ترکی شوکک آوید هندور ماله. لگور خبرلران قاتل ببکان الباش تروریستان عبدالله اوجلان به اپراسیونه که هاتو بو گرتن و ج کامرای استخباراتا ترکیه را معلن گوتبو از ده خدمتا و دامه. شوک. کو ج دربه بو ایدی کو ج کربه بو ایدی کوش چی بو وی روی نچون مکتبه و من لدورا دکانه به دهان انسانین جغاره لسر جغاره دکشاندن دیدن کو دگوتن درمان دانه آپو به درمین ورگادانه شور کرن. هنکان جی دگوت او نا آپو یلا دولت یکی نولاوی دیش خرا بو مولالا کردان خراب بکه. اینکو دگوتن سروک ور نابیجه لا لی بنیرن لیوی بنیرن tam nabêje xizmet. Tiştekî din dibêje jî nehendik bûn. Derman û şorên şûbhe çêkirîbûn li şûna xwe zemên di demekekîn da girtina Öcalan piştrast kir. Di salvegera girtina wî da di 15 Sibata 2000 da gava em berbangê çûn mektebê me li ser dîwaran bi boyayên sprey bi herfên pir mezin bi jî serok apo û sloganên mînawê dîtin. Dîrekê ku beyreqa Tirkiye li bad dixist, mîna ku cilên wê jê hatibin şiqitandin, bê beyraq, rût û repalma bû. Hîseke pir ecêb, pir enteresan çêbûbû bi min û hevalên min ra. Lê me kesî nedewêrî ser meseleyê şorek bigota. Polîs delî îbo û xofa ku wî xistibû Surucê li her derê bûn çûnku. Ew delî îbo yê ku bê îfade bê erêna bi rêza dikanan diket û sirf ji ber ku boyayên sprey difrotin, pat û kut li xwediyê dikanan dixist û ji wan dixwast ku careke din wan boyagan nefroşin apûciyan. Ku ê Tirkan li Surucê delî îbo hebû, ê me kurmancan jî di destê me da Baqil îbo hebû. Baqil îbo xortekî bi emir li dora bîstan bû û ji cot heta çandiniyê, ji müzîkê heta fîzîkê, ji navê gul û giyayan heta navê êl û eşîran ser gelekî meseleyan kupekî şorê bû. Wî xortê zane û şareza li Diyarbekir Üniversite dixand û ku havînan vê digeriya Surucê tevî barek şor, behrek kitabên Kurdî û Tirkî bixare danîn. Baqil îbo li dikana bavê xwe ku nav kiribû medreseyê Irşadê ji nîvro heta esir, yanî wê middeta ku ekserî mişterî tune bûn, ser ziman û tarîxa Kurdan ders didan. Ji ber ku ez jî şagirtê dikana bavê xwe bûm, min jî bi merak guh dida ser wan dersan ku li mekteba Tirkan tune bûn. Kitabên Abdullah Öcalan, Mehmet Uzun, Mesut Barzanî, Musa Anter, Rohat Alakom, Said Nursi, Yaşar Kemal û gelek nivîskar û rewşenbîrên din ji wê medreseya Irşadê belav dibûn û bo wekî din jî bixwîne, dîsa vedigeriyan dikane. Li hêlekê me tarîx, siyaset û edebiyata Kurdan dixand, li hêlekê jî bi kitabên ji kitêbxaneya Surucê me bala xwe dida ser klasîkên Rûsan û edebiyata modern ya Tirkan. Di wan royên xandinê da rokê min ji Baqil îbo ku leqeba xwe ya rast mamoste bû, xwast ku min jî bielimîne alfabeya Kurdî. Mamoste Baqil îbo, kekê minî ji min 8 salan mestir, İbrahim Halil Baran hew bixe, got ez te bielimînim bes bi şertekî. Tu jî dikî 5 kesê din ho bikî. Min hema qebûl kir ew şert û bi ferqa di mabêna dev, dew, şer, şêr, şûr, şivan, ciwan, kelem û qelemê da alfabeya Kurdî elimîm. Di 11 saliya xwe da bi elimîna alfabeya Kurdî ez careke din bi dawadiya xwe dizelliqîm. Godarên hêja ematin dawiya bîrayekê. Perxudres Podcast her pênşem di saet 5:05 PM da bi bîreke nû bi we raye. Vê gavê bi xatirê we.